Rishi avavuna ringpang ilak haya zimik shwa khane da shitsang jaw laka rana khamong shwa khami yulongli abam hili khamashungena kamang laina korum vaira zang haya Leisha church members I correlate Jishu Christo mingli ring pa shalam milu shitale rana tum liga padam ran khami mang majila mathang zimik shwa hili itum rishavu sada ali korum khawai da khamong shwa khami yulongli itumi leisha gla khayashi khnya yaw khomana rawe kringa dwi ji shoot khawai plus chaki sangrum khawai bul biti jikak mi wang iwring pa ningishi yaw khoma kla church wi kathana church member dongli mi de le rawe kringa dwi ji maha sok cha urang laka ningishi ti khur kha hangai jena itung dong khana uklung khala laka ituma wanda siasa sanghai brana Hangami gaji Shaki Safan Rumatam Lang Sase program hili Rally Kokrum hili mabung pami Vaiwang gaji Mang Majila Ka Nau Rabing Lila Shaksasang mi Pawi mi Glaring Pamatan Lagan na Matang hi Rally Kokrum Simik Shoko the church Litan Rak mi Mang Majila Gasha Matay Sang Maman gaji Hiwilong Lila La Mata Lagan na practice Hagazakzul Garasa Sang Mighai Kalinawi Avang Rana Tungtong Lila Kachunga ning shiko rawi madaik me so khami ji ta shung mirino aji hin khnau mang samra khamanga li li da kha dam bing li la rane tumli yang pang shap thangmen awar mi li khai nang da ali odram khang tu shepak sali malung ping lak khaya avu wang sa ching reno ji church we kle tung tong we si hane ji hi ngto na tung tong kli thaning sangai 2017 libre rana khamong show mi da Jadamli Shimpantater Sida Ishibaini Rally Odram Gatsakavai the Mumbai Hilipikar Rakar Sangi Juen Hapok the Achirashunda Singum Jishat Jiko Gagi Jairi Rally Odram Kangsudong Limabung Pala Kaina Mavagashung Mungabe Mikumong Sada Kyakli Sala Lawi Look Mission Jin the Jipemi for me the Tanrak Mi Mang Majula Ka 2022 When Hapok the Rally Odram Kangsishapang Sahili Mabung Pamik, Maman that's a bike vide. It to me, Legisha, former Basser, Reverend Dr. Jewel Aziaman, Tanaka, Siasa Sangmi, 2021 October Tawena, admission Vivang, entrance exam Vivang, then Ran Mamanaka, Ran Kamon show me the 2022 January Vena, Katamgash Vivang, Pigar Karpoke, Church Asangvan, the Siasa Sangmi, Yaw Homanari, Palaka and Matanto to Benamayakami, Mangmajula. Siha mathalak na sasang milaki aman saglak hai siha jijingum mati tang khai wituli ko kubla samang da rally ka ning shi church member ka chivli la shishim ko ring ka pa ning shi chung ka midle tai lagai na rally ning shi ki chang khade 2022 January wen hapok da college li khawa he iwi ka tam ga shiwang mati hi da bai China field research singum khani sai Independent Research Singum Khanisai the Singum Aka Singum Kre 2022 jili Mumbai li sai 23 jili Shillong li Tanggul Baptist Church Shillong li ungka Singum Aka jili research unsai 24 and 25 li Independent Study sai College li khawa makhawa jahai lak laka Adam ka phali research ji mapung phalak kaina kupsang khawai jawda siasa laka Avavul la saho, aghar la saho, minis la saho, katamnaw la saho, jawda, chui challenges ka chung kala labor pa may kam city hili. Rally odram ngat sa kawai, chui main priority sa da rawda, chui machitat kawai, da adam ji, shisang gabay, yang kapila, kangde la, kangriyaw la, pungade da, katatama man, naka kani jili, matalagay na rin naka focus salaka, singum matitang kai hi, Rang Shinayang, Zinkro Kaha Matela, Mumbai with Ministry with Nature he Nyashong Pungchiko Tara, Tadaka, Paro, Merkli Pungaha Kanilila, Pungutung Tashim, Han Kung Vai, Shim Hanung Highway Tilly, a minor Tapque, or Merkli, Wash up Unsakwe, Kofino, Kabaha Sakwe, blank computer Jili, like Sapo Kiji, Katana Zungavai. Physically, Jawa Chotai Pingai, Talama Pipa, his Atamji. Jenang Yashong Langbong the Jarli, Yalangbong the Pung Torbung Shini, just let it on the
like Sarah Kalina Taliban for Doctor to Gijin Jenapung Matidu Turk along Turk Man like some mandra Turk Pupire like Sapupire Ajui here in Palan Kusanai Hogo Pokli computer Kushoin Siasa Vilaka Salho Kushoin and the Siasa Vilaka Mangawalaka and Tanguchi the Siasa Sakin in the like them Jitung Dong Kaba Matesa Rayang Shuni Church with Shok Zang Tang Shotan Kongwa Sara unexpectedly out of sudden the Siasang say he that the Vase say limited by the Yong Kawahi Pepang the terming such day Ning like Yo Kamating May can Sata the Rana Sok me to me Mangai individual experience Sang Sakayang financially the Shok Zang College Jadina College Lane Iwi Doctor of Ministry Tamno Page around 5 lakhs spend sadly the Ishipali Hang Jack of Tagi my day. In a lake don't have Mahang Seliang, Kurtili Bang Shitili 50 plus the Chenge, Shlongli Kongili 50 plus the day. Graduation issue family Kabajili, Yak lovers of Dali Mahang same day that they don't share Sunny. The Hitawi management the Sala Tiamsang Suk, Yang, China Iwi like them Gushi, latest updated Lyric Jin Suk the PDF file file like them now in the theater online some to the RG Laura Jagger like Akali, the part needing to me among large 5,000, 10,000, 15,000 how like the lady. The Chita look why Ran Ye Sagadong, they ran a mission meter in Palaka Kusang Sakyang. Jana Tangu Baptist Church, Mumbai, Ishi College well known. In 2012 and 2016 in the Master of Theology in Biblical Studies, the Evangelical Theological Seminary, a school of Asian Christian Academy, Tamil Nadu, Hosuru, Bangalore, Naili, Damkwik Vajili, 2022 to 2026, Jingumati, Dankai, Doctor of Ministry, Damgopi Samhwe. The Moman cover Rawing to the Bagang Circle, research is how a parlor. The Madaisang Sukmaman, how the Arilla runner come on showmaker, step Akavasiga, the Ningi Paning Subject, Kurchi of runner, Hangamida, how we mean take Matema, Vaiva, or Duncan Tilimabum Pame, Vaiva, the Kumo Shomisaka, but not else in Ningi, Gagatanika Matem nature on the church, Siasami Mamano, Jitoni, Paniung Sangai, Ajikum, Ishi College, Wena, degree Matipanga. Graduate Kasai mi thum Rashika Lange, Jilitang Punau Katum. Kala itum Doctor of Ministry Wena mi Panga. Graduate Kasai yung Jaili atum college we seminary we professor pastor tamang e home missionary ba imang jine. Ka atum gai kana jingkum Panga thro shini jang. Church na siag sa pangau da ina mathem na la jingkum mati timeline ko sangai ni ba yang. Jena ishi Panga yung Jaili ran mission mi da grade la ikam mathamai to itai jaina A plus among me by to the A among the out of 197 among the issue director na ili congratulatory not la mi la handshake sa with the rally ku ning shi ko berkeley emotional sa tam nang ba the smart song maker gu ji jinggung ka song wa sa hai king la ina tam jam mai to ku bishop hi iwi ka them thang me sa ka the ba ngai ni maning la ka church na Lagina, Siag sign to me change with Vangley that the Ilimum lines line. Aji Mum like and Sakmang, which is a baggage ministry, ring daily handing the Mum Lila by the Shanqui, Jenna, E. graduation Mavarang Laka Ishiwi, our home Kawai, that the Siasara Laka Adamja Lagin Krami Kai, Reverend Dr. Ashang Viramna, Pastors, Quarters, Siala Sasumi, Jenna, Chiwi Mamangli. Church we call from Hili, issue had taken a may yaw me awang shinala. Siam Talak in a sasang me, so now being the church, oh, na sasang me. Iwi local church, Shangshuk One Baptist Church, na Siam Talak in a sasang Kamimang Machila, Natum na Ayarlits at the ministry Gasa, like them Quishi, Kukui, church we my name. Tishirai now, Kaloshai Lo, the Pesano, Sang Kamita in the county young Yoga Kushi the Sajilla. Jen Ajgung Oja Iramila, Pastor Gatarai, or Reverend Termeshang Zimik the Iram Naubam, the Langang Jingli Singum Trada Tum, Shiga, Pastor Salki Iram Hanukung Yang, the Yuvangadong, he transitional
atam nga sal jini ka thala ka tong hili rawi ming tek mate vai wang da atap sa tela ka hai thang men award jila bangshap jila lan lang rum sang mi ta ta ring pala kaina ku samang ho ji wangaina iwi kya shiknya yaw khamale church wi thana bingle church member ka tong khali rally khokrum hili ning shikjang khat hari kho jeri makeup ta hang sangai jini na dam ji teo ka khuyeri yang rawi kring atui itum hunna kamang la yang rum khwai sareng cheni hi razang hai ping reno TPCM we online ministry hena rawi kring atui na khu yi jing tong le la christwe ming liring ka paina iwi uklungai na kla iwi shim krowena shalom milu shitale atama khli shim jingkum mati phanga panra khai pray khar ka ta saro je experience leira mama na kan naw la ran so mi da le mama ja dam hili aghar bahe thada I thada teu kulsa jiga mathei mune wo jena aram naw ping na us amai agdo na liba ni shipa na yui mai te nga thor song thwi ka wa sa sa nga shun jiga hile za sa za tam hang sa na le ni shipa na yui mai de chung na ta hang hai da thang khaya brave na awi best ku shok la ka sha ka zai ma thalak in hang la ka amai phasau se da ra ho jilla pedli pi sai de yang chena ka jon marai shok rang la ka ta khrau je hi wang khrau kla la ka ara ala ka ping ka bang I bravely in a yu ka ji sangai da khrar mi jen a brave chi tha da ma khrang shaim da ma to ko ko ji de tu mi mirin le chi tha shok yang hai chung ka le sal pai da phning ji ko abom abai ma thei ji la ka cha dam li mulung ka bing wat sara ka chi adam li tam ka thei wat sara khang nawi wat sara khang nawi mirin ni ding ra I ka tha da presha khang sa da city li village li ring ra ka chi abom abai ma thei la tha da yang phning pha pha khai tha da ma dui dei khai yang ngui khai thei ngui khai la ka chung ka shok bai mirin ni le lak thale dei ari hon hi oga thui ajugun matiwa shung da ngi nga jam la khaya dam la sa sa bai isum gai khna ai iwa mirin ni khanga chi ko ho hi mang wa mane malung ping le la ping la khaya yang malung sang la khaya shinau ne mer nau ne da khang ma sa bai kha mi gai khwa mang kshili la ngi nai da amang pi lem da room li phang pha wa da ka chat la ba kai ke ba cha la ka shok khaya horrible scene ka thaw ja chi ngi chilo khai khran ka hangmang le lang jia da shim ni mung khar ka yang shok khar hi ka chung khale lakte china iwa vre shi sa da ka sang ga rai re ka hi ka tha hi le tackle ma sa ka the wi mirin khran hi la ka chung nga ba pai ji la itum ni mi khaya bible text dibam 1 Samuel chapter 17 verses 45 46 and 47 hi pe sa la ka itum ni mi khaya dipong a brave heart for the Lord pro ho iwang malunga bing ka chi hi itum na yang rum khwai sare observant na mathalagi na ba mi ai re malunga bing ka chi hi ka chili ho khla malunga bing sal la I wiwang ishi shim khru wiwang ishi church wiwang I wi yur wiwang ka chi pa mning na pro ho wiwang kala ka thra na malunga bing mirin hili ringra acha dam hila ajui generation hila ka thrando chingkum mala ka chi hi itum na lipa laga phaning ungkhwai salak se iwi raimi ka chung ka liao da iwi azingli raimi ka chung ka le la ka ili card sa hau yang shim pha ko ji ma tha hau ngave je ma thala ka ina sa hau khut lai ma tha hau lan le hau pang shap le hau jai ka malung ping ki ji la or kit kam le salala crystal ka thaya raimi a khang sa da shinau mir nau khang sa da I malung ping ki ji la ka tran ping ki ji do ka ji he it may text li ka pa ran samang dale 1 Samuel 17 hina itumna Philistines kajiwi duyar klajiwi mi yurli first encounter ka saba maning jide itumna Bible li ka ba dam jishan rana israel ping shang tha da khani mang jine kyawla khai yur ne tang hun naw li la kyang mai sala pai da khui huwa ta acha la khwa dam jili ba ningla shang tha da khani mang hina mu chung bai me de cover rawi legi shi look at my shan mangai no hokui khaya yur a khang sa da promised land seine en the kurina klong kenan jili thanwa khwai jili ba zang khwai da shong fuli zat man jili rana ka tha da waring ro jili khile ga ji athumna ma theirer salalla ma phashokar salalla rana to me tam ji thei zak zakai de jena kenan jili clapping
Canaanites ka chi vajili ka shamsho khawlu ta hangde ka Canaan jili wazangi jihila atumi military strategy ka themai da ka bing ka bangai na wazangi jimning ne ka rana ng shit mi ghai jung shung khawai rana nge than ga jatte lam hangli mi zai mi rugajang ka thai ka tong li rana le shila ka ne khlema na mi zai mi mange rin phala ka ne wazangi ka rana hang ghai ja malai ho jawda Philistines pingli mag shamsok tu ide Jena jiwi itumi tex kerjan ira shung jawda atum chingri and mok thui pai ide Israel now be in the mungi ji hili atumli ramung thui khai dela maning la Jena ka pinga bambi na masjid ka atum na ngasun ki ji conference age ji atum ba na yam thui ho ji itumi tex li ka pa jsan samang de le de Qwang na khala de tum na Bible ka pa tam jsan rana atum li ka so khai chi sang sak khai chi ka hangmang na thu da masathuwe chui wangai na chingri and ring pha lak in ok thigi ji hili rod marat lakai na ngachinga chaw lakai na athumba na mungi ji ba athumba na yam kai ne ji hi phaning phing sakte itum na Exodus chapter 33 verses 1 and 2 jili rana to drive out all the inhabitants of Canaan so Israel might live in the land in peace sa hang hai ji Israel now bin masathui achira shungda masathu maide kajiwi kerjani na itumi backbone sada itum yang damaman khwai sa se David in a Goliath we kerjan he sandis will gadam now binging hansi jiba who killed Goliath jisija in mo kubranga David ta hangaw ji taser ajala ko dum teraser khai kha kerjan hi ga pimia china Russia avoli khi tam khing sakngai khi the khing sakngai gi hi mathala kaina ka pimi hai jale well known story in the Bible ne achi ngshunla rally kho khuma dam hi le tumna yang dam man khwai sa se kerjan hiaina itum ka thai da ngrr itum khywang ngrr gi chi khiba wi wang itum mulungbing la ka sa gi ji hi tam se de le Bible li tum ka pa dam tran rai ka sa ka ji hi ka chung ka shi ta samang de bowling epistles mang le tum ka chung ka shi da samang yang kada samang la ka fight a good fight weapons of warfare ka ji hi ka chung ka shi da samang le de khai tum rai mi awang sa da Christalitation we khai amang la awang sa da itum rai ka ta sa ra ki pau wang sa gi ji ka ta dang na sun gi ji hi Bible le tum li mai sa aina phapta ngrum bai khwai Adam hi rana chika khamine te iwa shi sangjawe verse 4 jili tum na pa Adam san ta samang dele And a champion went out from the game of the Philistines named Goliath from God whose height was 6 cubits and a span fit go lang the tree jine thakha ili kitao ka tree mela bai the feeling go He had a bronze helmet on his head and he was armed with a god of mail and the weight of the god was 5,000 shekels of bronze verse 6 and he had bronze armor on his legs and bronze javelin between his shoulders verse 7 Now the staff of his spear was like a weaver's beam and his iron spearhead weighed 600 shekels and a shield bearer went before him 1 Samuel chapter 17 kapimi hina Goliath we rise hari Kalau we figure, stature, our position, ika talak la kaji matala kaina kapi mi highly de very impressive our rise harishat kiya. China mi bingjina ali yanggala ka awe akhon mang majula awe stature mi la mo itu mo ita de yangga ji de. Apang khanggal lam ka shungar gi ji mi ba hina tumni confront ga sawi khangaji ji bitung li awe rai. Sagi ji we khot lai khamata hi matala kaina hili kapi mi highly ana hili hangda kle hi tumni ki phaning khing sakla laga mina rai sala la ali mu yurar mra kitsai na tola la rung la matsang gi gi nei kala ali sagat sai nang da masa chi pai gi ji mi hili ina rai sa gi da ngutuk da conference sa gi da ngi phlonge kji ba he kapi me hinai tumni mathala kaina phaning khing sakle de itumi ngi chaili
tang kho laung sak jang out da malung ping thei out da ka thran ping ra ka ta da ping gi ji ba thei salala I chi daw li ba ki tha dang ji gi da khar jan naw le da phaning sarate khami ke moi thumi meri ne khang chi khang jam ko chung kli de le ko aga kai naw le nang da khang chi ga bai wing le ko 9 feet lang da ku chui mi rai sar chak ma thalak in sala ga nali sa ta da khram mi ba li chi jang re te ilang chi la bai je na chong fili cha sal lai brave naw ra than la le yam la bai da mra khli ma chuk chang ji de ji wang ni israel naw ping ko tong ni aung so na than da chi ni jam lak kai na ka pam atam ne rai kon rai kha yang front line is a day now me thir ka prai ka chu na rak la ma them ne hi wa ka na ka hi man ka ni mu na pam ka bai chi ka bai mi rin chi ring sala lo ra le ka the mi ping hi wa ka te phlung la ka te phlung e ji hi thum li phaning khing sake verses 10 and 11 li hi da hangai and the Philistines said I defy the armies of Israel this day give me a man that we may fight together 11 when Saul and all Israel heard of these words of the Philistine they were dismayed and greatly afraid the challenge sa da kli ji confront sa ki bali shala ka na khoi la khang ji na thuma mirin le khang ji ho hi mlai la khai do khang ji hi cho chi te hi ka ma khang koi bai me ne mi bai na ma chit tak le challenge sa da kli hi sha the la ka khang ji hi hang vai ma leim ne kala mi ba hi na vow la ka thang ji da 40 days ka lam hang li shok la ka confront ka sawi a kon ka sawi khang ji ka thing hi mang ma ji la awi outward stager ji awi khut lai ji rai sari shak ji the la ka ka the mang ma ji la ka shala ka bu chu ba yang la khang ji hang vai ma le ji de ka ji ka bi me na ma thala kai na hangai la ka are a new character ana hindi introduce sa gi ji yang amangkap ka but the Jewish sing ji ku bhai la ara sing ka thar khraji ta da verses 13 14 and 15 jili ka pa dam jan sing ka thar rai re de mi ka thar wi kharjan ra ngai re adang itu mi yaw khoma na city hi ra la ka church li first ra jang da khle bi bing le ring ka pa na welcome church mi tun sa da sa ka khoi tha da ka bi me hina mi ka thar character ka thar itum li introduce samid le ji verses 13 14 and 15 jili ka pa jan samang da le awya ming na David hoye Jesse we now ji shadwing jaili pai shone da hangai le 13 the three oldest sons of Jesse had gone to follow Saul to the battle the names of his three sons who went to the battle were Eliab the firstborn next to him Abinadab and the third Shammah 14 David was the youngest and the three oldest followed Saul 15 but David occasionally went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem the hangai David he now jizai ji shatling jai li pai shomang ma jilla rai li la ma wa ma ne kha asha meng ra rai jili chadau da ashi ga thum jili khi wa mi khla ga chat khi wa mi atumi ka shok zang tha da le khla ka ji wayang khoi le ka awavuli pau ung mi la ka awawi yaw Bethlehem li ung ho ji ma sangai mre te yang thumi sa lo si jam ma sangai mre hi ka tha mi hin Israel wi raing rer ki de ba ta ka phani nga tam nga ba ji de kha itumi text chapter 17 jimrang ka chapter 16 jiling verana awi uglung ling rai ga cha David youngest son li ka pang khoi la ka Israel aw nga sa khwai thau nyau mi ari sai ge ji hi aw ngo la ma them ne rai mi bing la ma them ne aw nga ga pang khwai khara tam li la Eliab ge ji pa ya mi hak tle mraw wo masul hiri ka la khyang rai ping lak ki ji tha da thai khui jat na jana Samuel na hi pa hi ka da phaning ji de khar ra na awi ayar ji le ma yang lo yang figure ji le stature ji le physicality ji le ma yang lo kha iwa uklung li yang au da ina hi pa hi le thau nau mi lo ji ba le nyau mi lo chau da last the David the shim le ma le sa yo hom da sa ji ba ji le hong lo da hong ga thau nyau mi khai au nga khane ji officially declare ma sa sal la rana awi rao Samuel maran ji le shi chin ga thau nyau mi ari sa pa hi ara raibam ji ba jang la khai de verses 23 and 24 then as he talked with them there was the champion the Philistine of the
Goliath by name, coming up from the armies of the Philistines, and he spoke according to the same words. So David heard them. 24. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and dreadfully afraid. Nga chi nga cham la cái này yam tùy hao的chim show hang mà ti thằng ga khaya chốt le ri de rai sa khawai khawa pa we ko chốt le khayam pa we ko chốt hin na ring shi me le la pai de khayam we style ng khang nga jamai na khayam hi chốt le ri de paning khing sak chi ko Israel we khang chi hi khili khang chi kla ga ji it me tax li ga pa dam ji san samang de le yo mi pa hi mi hi ko hi na Philistine we rami pa hi na ichumli sata thai ko jili confront Sagi jili khang chi mang ma jila kha an itumi sata thai ka itumi aprevel naw la lui la shim la khuyau re ongram la khuyau re khang chi hang khawai ma le jila danger je atumi mikli ra theng sak la ka ma chit ta khle ji khang chami kha David we kharjani tum na pata mama na ka Israel naw bing na Saul aw nga na Israel rai mi bing na thei khawa ma chu khawa ba je we lak sa de Itum me very sure mirinila in every battle of life. Itum na khangrer hili. Yo, inang rer gi chimai te. Kauli sang yang ka paisa ma sang account ni check sa yang ka paisa lam sang thura. Ngachon bi kawai yang wa kipa kham le thura the battle hi kipa we khla. Rai hi kipa na sa gi jina khut lai lam le thura naw mi thir lam le thura shipai lam le thura. Jai ge thum na da rai rer ro. Ta chui ni ma phaning thui gai de mi ping hi. Kha atumna chukhamazi take vaji atumi perspective ji we laksai gji David na Bible awi khmor Christawi mingli rawi wang the budi hok ka phok jaina itumni phaning phing sakji verse 26 itumna paingla Then David spoke to the man who stood by him saying What shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God. The question saude. A whimmering shock the hang the glahi, Verali Magate, mi bahina. Verawi, Nishit Nikai Makale, Gajahan Chikasang Makale, Bahina. Curringa Verawi Raimili Chipot Baila, Gajahe, question sade. And a question the sai. Hoga Pok Henna. It will keep an inquiry sakla, laka. Perspective ji. Conviction ji ngecheng sak jilla atangwa yo itumi mirini shimadawre itumi satta tawre awala kwithiawre aw ngaw kwi honji la kwithiawre itumi khutlai la kwithiawre ngalai la kwithiawre lui la kwithiawre nawra prev la kwithi saroi mi rausa la okthi ji mo thingai mane jimang phaning da khlede kha David wi miktaliwa anaga theli anamu chukhwali na dei le to verse 26 lika padam jithrang yan Jena Kerjani na itum niki paning queen sakla verse 26 in itum niki paning queen sakla like David na sada kleji atangwa ina sagi jine ishang na sagi jine iyu na sagi jine jmang paning tu kaide but rawi picture kalamazang ya tum na kerjan sada da itum paing like ka David na awi kmo ramakar kryauda verali razang sakhaude nimla verali hopeless ala kai situation condition ju alongye rahai miaute kji hit in the verse 26 li kapasan samangle de phaning khing sakte rali shigasang kji rali hamgasang rali gahang khangna mirin hiaina itumi ka shok gasang tong khaling che baiba malai lak thula kji Israel na go tong khawe ni uklongli mati milak tle li de kji hila itumi tam khing sakchi ko Ramazang laot masapay mene. Israel now shang chada kani mange tiawla ke achala gawin achira shungda rai sakra ka tong gali khayi hi. Israel now malunga bing wivang, malunga zan wivang. Yur kamaling wivang, khut lai kamathaw wivang maning mane. Rana nga John kamine kaji malai sir gaidi. Itu mi mirini lahi tada malai ka pai ka chung ka legi jang jiko. Yang katai rugajang kangachi kangajam jina kung the shawdam san ngajina haida veraki bakla ihi shikasang kalaya gajahan kalaya mine gajana dang the malai ka bai situation li
rally thela gai mi akamang la lege sa hina yur hinga tang khui de rawi ming ji khanga de church we mai khanga ji de ge ji shan khwing sak chi ko naga yur tangkhul yur shi church a shi church vre shipping we mirin shi ga sang ji kli ba hau kla isra nau bing he rally the theme yur ko rally le shla ga ho hui gai yur ko tangkhul mi yur singum shaga lang da vre shi sarai ko aji tu mi shi ga sang kli ba hau ke jahan kli ba hau itu mi shi ga sang ga jahan ji ogo thui agap akai ka thiam thang khame ga shang khre ji le jahan na ka sun ra ga rally jahan na ka itu ring ra klo chi David na verse 26 le ka hang jena paning queen sabte rava acha la kwe ram ning ne karing of rani jena Goliath hina Philistine bai na sundak le hi Israel maning mane Israel rai mi le maning mane ka rally ne rana ko khui kai mi yu li rally ma ka themi bing hina jalan sa bai la ji a bold statement bold move de kiba ma sarar ji Sarek ngai de ka massacre adam ni ring lak chi de na verse 10 jili ka pa adam san Goliath na ba Israel we raimi bing jili in masjid ta clean ne minam da clean ne chipat ta clean ne oppressor ta clean ne da khi de verse 25 le ka pa adam san ba Israel we raimi bing jina keep ning kla la ka Goliath na Israel we raimi jman ka chipat mikna maning la ka Israel as a whole ka chipat ne da me perspective de khi ji ka itum na itum text verse 26 liga bazran David nang tela kai na phaning le de awi take ba ji awi conviction muchuk ko khui ji nga te le ana ki phaning la ka Isa na bing le maning manai Isa chang le maning manai Isa rai mi le maning manai ka kring of rawi rai mi ya na ka chipat ne kala Yahweh le ka chipat ne Israel now being a cockroom. Israel now being a shlag in a shrin rock me, Kutrak me, Tanrak me, and Arak me. Where Riley could chip at nay. Jaj Rasunda, it may run it. Church, we were running. Tango Nagayuri, we run it. He panning queen subjula. Mikuchung Gajana. Keep Ninkla, our situation, he keep an inkla like a Atumclata, you, Itumclata. Mutinga, right to Talakipati, Ira. Chiel Ibrave, Itzerver, Ishalver, Iram. Yuring palang at AC the P. Young, it happening, sir, the clay. Galaramia Shangu, you know, the Manga, Jimmy, Bomlaka, Machitakle, you, Kangachi, you don't Mangali, Ping Pong Log, I rise, Sarish Matalag and Salaka, a hope Trilo, when the could like him, does a roll, not to mean Jaila shop load the Jalen Salbum. Kayang Lamont, my young, rare junkie. It's a mean Jiley, the Sungishaps Raul Taklia, the question is Hawaii. Jimmy disaster, catastrophe, gee. Hero hai mía de ngụy nói de kipa mong han gar ji David na ka te hang le phaning de yang a he 5.2 5.3 de ta ka iri khamang in da thalam rali ka the mangai na ma lung ping au de rali ka the mangai na we the ko khui awi mu chu ko khui chla la te au de jena Israel au ping li ili sol au ngali ana ka chipat ning la rali ka chipat ne jena ra we mingli I right chi. David in this context is not talking about national honor, international honor. He's talking about something very specific in this verse. He's talking about God, His glory, His name, His reputation. He knows that God's reputation is on the line. He knows in this context that God's glory is at stake. Could you hear? David Hurjani no badalga paning khui sabjite. Itum Resha kasada avu salala ava salala yaw homa salala dikan salala community ka than salala itum ining ka thir ug ngai order khang chili mi ne yang khai khai jipat khai mashim shi khai yang recognize musami tu guji hi tha ka chung ka le salapai kai tu na mang lai lucky guji hi itum tui la ning paning la sari shat la gaza khamang la kring kra ka tu kaina rawi tek ma tai ji phong shok pai kho ji mama lai ki chi de jena David je mama lai chi rawi aming rawi tek ma dei rawi khaya hi ngak phong gi ji ne gi ji awi conviction de
jena na li ngasunda kli itung tong kli tam ku shi ku vai bang ne da phaning ishi tang hu na ga yurna church na shikasang jan kli tum avavana achwi generation li phaning kumang ma chilaka ralwi gi ji thot ga ji da mama lai ga bai ne da chan kui ma thor tap itung ga thue dam jan ki phaning ajugli wasi iki dresa si iki tifing phung si phaning where ungkhiao da ki cha si vai kui la ka i kem rao si da sao si da mi wi ning li phaning bai chung le lak chi kha ka thue dam jan na khong ma dam jan na khong ga wak dong li david mi tha da rawi ming rawi tek ma de rawi khaya hi ngak phong ro ka ji phaning la ka ring si je ran ni yang lak ro de ba shan kui ko jena jiao la khai mi ne mi个东的人可以开啊，啥没人那等的，那一个起来可以这个嘞，那要后面的了，都看的来的，那 tax 个东西把谁去发？可对于话，别的人可以爱啥了，人个丢害啥了，啊为mi rin hi và rawi mi li mi ba hi na, yur hi na chỉ bật hay là chỉ mất chỉ bật khơi vai, iwi mi rin hi na iwi khung chỉ khung jam hi na, và rawi mai chỉ mất sinh cái sắc mà rồi. Và rawi mai hi ngak phung ra và rawi tek ma de hi khang ga ha i ning phung ra chai da ngin de khle de ngu sun de khle de awi mi rin na chikat de khle de a jang rai mi ga hi bi ta hau sol ji tu na bible ga ba dam san mi khang ja li ayar dui na ku hi ka chung da na ju me ser hi de ta ga ju le de ana ngu sun de lo ka tha na hang sa da khu bang ra ko ner li pam la ga salu alu yang tung de ga us ka ji li da ga shu khang ji ji这他们上班这个谈到病去 ，David 去不让那讨鸟命开呀，啊我很晒的 ，officially declare 我啥了，可我人乌龙里没弄个病去，啊可对方人呢，Jesse 啥话为闹，明儿就吃就方么人呢，啊我手方么人呢，不绕一把去开的，现在米个中个家呢，这谈到啥了 ，ring 派克，这等一个谈到伤害 ，transitional barrier 里也没伤害么呢。 tolop chung hai ka da sangai chau kili le shi da than sangai ka hi da risk taking journey creator jai ka kipa ka ma sangai de ka ji israel khjan he thun mu chu khing sake ka mi ga dong ka na ja da yang da diawai sal lang ji thuai sal la ra de te la khai mi david ka tha le sai tar ga salak chang ji de jena goliath israel wi mi yan liver mi ta liver kipa kana mo yu ge bai ming sa shi de to the verse a jing ping ji le pa ga da dam ji san yang ka david wi mi ta liver awa a hui ma ring shok philistine de a hui ma ring ge shok ge ji ya mang na ai la ge ji tui da ning da ba rawi yur kan mi lam le ne ba rawi covenant lam le ne ba rawi promise lam le ne rale ma the mi yur na jin da tôi cho thấy bình sắp chỉ là mi vào học có cái đóเลยbình bông lao cái thấy đóเลยà và cái tiêu nón đó ý than đó tôi ý là yang mai đấy hiểu khờ và mấy yang mà thế chế nè ra đi cái thấy mà lung cái bình vì mirin cái thằng nào cái sao cái gì mirin chỉ challenges kia cái lấy sao là situation chỉ kia cái sao sao là mi này yang sơ là à bằng ninh đi hậu thế national honor vì bằng ninh này và rawi ming tek mà thế we vang ne ji to ni phani khing sake verse 33 ji ni tum da kapa dam ji tran and Saul said to David you are not able to go against this Philistine to fight with him for you are a youth and he a man of war from his youth the hang de awi mi yanga la ga staff no thi na ha sing the chin rai sa ga yum rao la the aw mobile the le de rai sa le sir ashina ji sing na ji sing ro de le sir no experience la mole odi la mu khing ngai men na li ba de yang ga gyao tha da ani la hang lak de ka david wi shit ka sang ji ba stature ji le mole ne experience ji le mole ne rise harishak ji le mole ne in the verse 37 ji ka ba dam san moreover David said the Lord who delivered me from the bow of the lion and from the bow of the bear he will deliver me from the hand of this Philistine au hiang de lak le se rai ma tha la kai na sara khai ping la khai a veteran ba hi li ngu ngu sun gi da rai sa gi da iwa ki ka ma le ma ne da hang de le au shi ke sang here le la kai an rai sa gi ji hi la Israel wi bang ma nim ka ra wi bang ne and God will be on his side
ji ya wa shit sang hau de right sali in battle mirin mi cancer ga zali ro ga zat zak shikhali ro no ko sho ga sang tong li ver ran ling ro mi de le ga ji mam lang in ne shipping David le mam lang de verse 38 gi tun ga pa dam san Saul ho au ma hin ki sa to so Saul clothed David with his armor and he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a god of mail. The hungry day. Rise, Arshak Sahi. Our Goliath, we dressed him. Talaki, a queen of a peta sunda. Kaina Shalala, Gazena Perlala, Rungala, Musangijinda, General Vailu, the Navailaka, Mong Vire Lava, make it young side the junk, now she knows how to. Jenna. So na hili sadak legi ni tumni ki paning queen satla laka rai saro jai ko ana changwei samga no changwei singr tla ana ga zai singa da ga zai singr tla ga jiwi ning mindset hi leo da ji phari bam ni ralia se hamasa ralia mo potu ga ji mirin hi itumni le pa hui samang le de isen au bing da soul au nga tha da version au bin la himalay sir ga da shan hui ji ko da ang hol mi yur le da malay sir ga da paning hui ji ko Beraki pakla, berawi tek matewi bang, berawi mi bang, I ngaran punge, ngingaran punge, saran varan punge, the malai ko, kahai itu mi le shopai ko. Verse 39. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with these, for I have not tested them. So David took them off. The hungry day. You. Rai sar sa kisalaga rai I yugi jimaning mane theode khanga vai li mang vai mara awi shi kasang ga chanwa chili male tu da ana rai da la ga zdawe te itumna ka pa san samangle verse 40 li awi khutla hem lo sticks bag stone pouch and a sling phanga jana Goliath wina helmet armor greaves javelin and spear itumni pet sa lo ji jaga bali pet sam rao ji tum dong ma hang la thai hari de rai khai ge zai changwei gui hon the sagi ji na rai yu gi jim ning le jen from the verses 43 and 42 and 43 ga ba ran da samang le de and when the Philistine looked about and saw David he disdained him for he was only a youth ruddy and good looking so the Philistines say to David Am I a dog that you come to me with sticks? And the Philistine cursed David by his God. Goliath na mi hakau, Riley ping hao, Sarishat pay the sahau, Jada David kyo no. Awi could like with sticks, bag, stone, pouch, and a sling, singa karajana. If la na ching a krahi, the hungry day. Ka David will present with paning kung atam jisan. Awa shangkule la awi bare hand and you shall play day. Singom la awi bare hand and you shall play day. Miyagli ngutuki ji singom li. Ma shangkule yu kai mi bahe nang chim rao la. Kaji da de tu mi shan king such. Rana awi holy use we wang matala kay na train sakala ka. Hari hai kai, tao nyao mi kai. Ông bahin na rai ga sa tam san vi hawe ji itun na rawi kring at li kapasan samang li story je pata mama na kyang verses 45 46 and 47 ji na mapalim reserve na thala na pami ai rai hi Israel rai ning mane jesi wi shungru ning mane iwi maning mane the battle is the Lord's the hangde jena ji Israel bin li izang da gan mi gi ji sticks bag, stone, pouch, and sling na maning mo helmet, armor, greaves, javelin, and spear na maning maning. Cover rana kan mi gijine. Aji adam hilila rai ga sa adam ni runo. Itu mimirin ko shok zang ngayong ye fa mabung pamay vai hot kana struggle, challenges, hardships, persecutions klega tong kahili o ko tiwi ka tega temane yu khigi maning maning ka rana durga sa ba David tada rawi ming wi wang we rawi reputation we wang kala we rawi tek khmade phongshok wai wang ninga ka mui khawa khring hi thaji dargang sane ji David we story hena tumni phaning khring sakshiko jena achin ha pokta mangali dekla dambing hili rana ningyong la kahaya miyur nga sa se
rana niyang la khai shinong mer nang sa se rawi wang mulung chang la khai mulung ping la khai iwi uktho khwai wang i bom khong hi phari hai khwai wang ri pha khwai wang le ya khwai wang maning la kha rawi ming wi wang rawi tek mate phong sho khwai wang rawi khayawi wang i ngak lak ro i ngning ka ro i chat lak ro ji church society shimkur shinam mer naw mang la ba wang sa ching se ji sia sai so de dong le sha ki sa ngai le tum dong na jing ren na mi wang rawi dai mi so mi da shung le no amen